The title of our lesson this afternoon is The Power Principles for Christian Service. Years ago, Pastor June had taught us this lesson. And I would like to rehearse it before you to remind us of how the ministry is done in the HBBC. The Power Principles for Christian Service. Colossians chapter 3. Okay? Verses 16 to 25. Naragsak ti agserbi ti Apo. Amen ba? Ibagaman ka dita kaabay mo, naragsak ti agserbi iti ari. Yeah, it's joyful to serve the Lord. Okay? Colossians chapter 3, 16 altogether, let us read the passage. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. For ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. And there is no respect of persons. Father, thank you for saving us. Thank you, ti nakapreparen nga pagyanan mi dita langit. Thank you mat Apo, tahabang nga da kami agbibiyag iti daytoy rabaw ti daga. Marik nami ti faithfulness mo nga mang-provide kadigiti kasapsapulan mi. Physically, financially, emotionally, mentally, and most of all, spiritually. Numan pa'y adu dagiti struggles, adu dagiti panubok, problema, pressure, kan stress, ngem Apo, isu dalaeng ti agbalin nga rason nga ti parabor mo ket adadda nga agubog iti biag mi Apo Dios. Now we thank you most of all because you have called us into service. That Lord, through the HBBC ministry, daytoy Apo tinangayabam kada kami agserbiken ka. Ket ita Apo, daytoy nga instruction, ket tulungan na kami Apo nga maawatan mi nga nasayaat. The power principles, prinsipyo nga surutan mi, dapat maamuan mi, iting kami pa nagserbigan ka. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. What is ministry? Everybody, what is ministry? Sino ka dakit makaikabesan? Okay. Those who can memorize, say aloud with me. Everybody, go. Ministry takes place when divine resources meet the needs of the ministry through loving channels unto the glory of God. Paminsan pa local church, needs of the local church or the ministry. Just quiet, the ministry. Ready? Go. Ministry takes place when divine resources meet the needs of the ministry through loving channels unto the glory of God. Now, tintayo pa nagserbi ti Apo, I would like to show you the powerful principles for Christian service. Service, Colossians chapter 3, verse 24, anat ko na dyan na santuan nga surat, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Agserserbita iti Apo. Okay? Number 1, the foundation of ministry is character. The foundation of ministry is character. The foundation kakabsat ket footing. It's the ground. Essentially, kas na DJ building, i-building nga patak direm, importante nga mailay iti right foundation. Because it is where everything actually rests. Sa mo makita,
ngam isut nasisita. Hello? Tila makitam kakabsat kat DJ building. Hamu makita DJ building ngam isut nasisita. Ket iti pa nagserbita iti Apo, mabalingahan mo makita ngam isut ka importansyan, ano DJ? It's your character. Kababalin, DJ conduct tayo kakabsat. Character is uprightness. DJ passion tayo kakabsat to do what is right. Integrity. Psalms 101 verse 2, the Bible says, I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. So, ti foundation ti ministry tayo kakabsat, ti panagserbita iti Apo is character, kababalin nga nasayaan. Kumusta ti kababalin tayo kakabsat? Do we have a good character? Hello? Kunada nga rutkat, digiti agar-aram, ure awang character na, basta the car actor na kunada. Awan nagakabsat, tadeta kotse kat mapukaw. So, uray awan ti car actor na, basta the character na. Oh, hello? Character is the foundation of the ministry. Because character means dependability. It means being trustworthy. Mapagkatiwalaan, maasahan. Somebody you can count on. Once nga di character kakabsat kat failure and poor, it's hard to count on that person. God cannot count on us if we have a poor character. But if we have a good character, then God can count on us. So ministry is about dependability. Maasahan na tayo tiyapo, maaramat na tayo, gaputa maasahan na tayo, and that starts with character. Amen? So ikararag mo kat kunam Apo Diyos, as much as I have talents and resources that I can contribute in the ministry, first and foremost, help me Lord, to have the kind of character that you can count on. Anyaman iti pasamak. Dete kababalin nga haan nga weather. Amoy weather. Moody. Numayat, mayat. Ngam numadi. Awan deta nga character kakabsat. Han na maasahan iti Apo iti ministry. So if you are going to serve the Lord, we must have a good character. But the question is, Pastor, how can I develop a good character? Do you know how you can develop a good character? Okay, remember this statement, every now and then. Sow an act, reap a habit. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Okay? So, an act, reap a habit. Di may sangay naramid mo, ulitem. Kat ulitem, agbalin na habit. Tuno nagbalin nga habit mo, agbalinton nga kababalin mo. Yes? That's how you develop a good character. So, agkararag kay ti Apo idatagat ko nam Apo Diyos. Anyada dagiti madi nga ugalik. Kababalin ko. Kat masapol nga mabalbaliwan. Tapno maasahan nak. Kan maaramat nak. Iti ministry. Kaya sumot lang ti maaramat ti ministry. Amo yung kakabsat, the most miserable moment in your life as a Christian are not when there are problems and tragedies. Mabaling adadigiti problema kang trahedya yung ngamhanga deta ti misery ti biag ti Christian. Ti misery, amo it misery. Ano ti Ilocano misery ka de? Miserable? Ano ti other term ti miserable? Dito iti biyag mo kakabsat kat awan tinasayaat nga paspasamag turturong, it's meaningless, it's lonely, it's, nakaay-ay. Yan, the JT word. Amuyo ti kaay-ayan nga Kristiyano, hanga ti adut problema na. Uno da trahedya iti biyag na. Ti kaay-ayan nga Kristiyano, katay saan nga maararamat iti Apo. Naglagay po nyo, deta kakabsat. Ulitin tayo. Ti kaay-ayan nga Kristiyano, kat saan nga detay adut problema na, wano da trahedya, iti biyag na. Dagito nga pasamak. No, di kat tay Kristiyano nga saan nga maararamat iti Apo.
deta ti kaay ayan a Kristiyano. Awan ti nakapimpiman na Kristiyano, but in the area of serving God, ti kaay ayan na Kristiyano, jehan na maaramat ti Apo. Amen? So, all of us, kaya tayo nga maaramat na tayo ti Apo. Amen ba? Kasi ano natin nga maaramat ti Apo, we need to have a good character. So, agkararag ka ko ng Apo, anya ka diti ka babalin, nga masapo na mabalbaliwang kanya, tapnon idi kasta, maaramat mo, ito'y biyag ko Apo. The foundation of ministry is not talent, it is not ability, it is character. Nawatan niyo kabsat? Hello? Okay, so do we have a good character? Ugali, kababalin. Adu deta kakabsat, that is one series of message. Under that message of character, we can talk about faithfulness. We can talk about humility. We can talk about generosity. Kababalin amin, di kita kakabsat. Okay? That's why, deti church tayo, deti preaching tayo, deti discipleship are character building lessons. They are meant to build in you a Christian character. Aging gana nga DJ Christ-like character ket agmanifest iti biag tayo. So, hanga nalaka nga trabaho, because nalaka nga mulyan ti ubing, nalaka narigat nga mulyan ti lakay gan bakit? Nakulbet kakabsat. It's hard to teach all dogs new tricks. Ngem ti pagsayaatan na the Holy Spirit yo. Ket kas maisuro kada kayo, digiti nga kababalin ti Kristiyano, saan man nga nalaka, nga ikatem tay daan nga ugali, masukatan iti baro, but you start with an act, it becomes a habit, then it becomes your character. No dati awangking ka ti humility, sursurwam iti agbalin nga humble. No dati amo ti generous, masursurom. You will deny yourself. So all of that, nakita yung kabsat? In fact, hanlaan nga ti ministry nga importante ti character. But the ministry is a good training ground to learn good character. Because anywhere else, ikerkerim to no Kristiyano ka kakabsat kat na imuliking ka iti Christian character, ano di gijay? Kinagagat. O anapay, kinatulnog ti Apo. So di ko na nga, wives submit to your husband, children obey your parents. Nalaka ka di nga sursurwon di kita kakabsat. But if you're a Christian, you will learn that character. Okay? Anapay, orderliness, kinaurnos. And R, reverence, panagrespetar. Amen. Dor, nakita yun di jay? Dor, D-O-O-R. Diligence, obedience, orderliness, reverence, panangraem. Hello? Oh, those are 4 things. Kadagay nga young people. Are you diligent? Diligent. Hangag sadot-sadot. Oh, ti ministry, bawal tinasadot. If you are lazy, the ministry is not the right place for you. Because the ministry is for diligent Christians. Hangag sulit-sulit. Amen? Hangag patay-patay. Hangag paspasbol. Amoy nagpaspasbol. Dete, sunalatan. Sakmanan. Kanay nagpasbol, nareklamo. No, the ministry is not for people with that kind of character. The ministry needs people who are diligent. Diligent like our Lord Jesus Christ. Ni Apo Jesus, di adati rabaw iti daga, DJ mindful isuna, DJ mission ngay paramit iti Heavenly Father. Isa, bata pa. Sabi nga niyan, I must be about my Father's business. See, he was diligent in doing the Father's will. So, datayo mo ta Christian, diligent ti pa nagserbi ti Apo. Awan ti agsadot-sadot nga Kristiyano. So, ibagam ita kaabay mo, di ka agsadot-sadot ti pa nagserbim ti Apo. Amen? Oh. Obedience, panagtulnog. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen? Oh. Letter O, orderliness. Naurnos, nasimpa, nasinup, and our reverence, amom nga respetaran iti authority. Your parents, your pastor, the people whom God set to lead and guide your life. Dito ni kakabsat, door, D-O-O-R. Adupay ng basic dito kakabsat nga karakter ti Kristiyano. Look, no timay sa nga anak na surusuro na dito nga karakter, he becomes a good child. Amen ba? No timay sa nga citizen na surusuro na deta, he becomes a good citizen.
No ti maysa nga dayti turay, naadal na deta, he becomes a good leader. No empleyado ka, nasurusurom di kita nga kababalin, you are a good employee. So dapat no Christian ka, magmanifest king ka deta, nagpangit po to no Kristiyano kagat sikati may ibaga nga, nasa dot ko nada. Unbelievers ti mga ibaga nga nasa dot ka, madiaga kapsat. Amen? Yan. In the same way in the ministry, balikan natin, character is the foundation. No kuma dete interview kat ag-apply ka kakabsat, ti number 1, ijayan ta, ano pa nga, huwag mo di jay ngaminan? Resume kakabsat, ti number 1 nga i-evaluaton da ijay interviewing officer kat character. No ijay pelang kakabsat kat palyado kan, agat hangga accepted ti arig na. Well, of course, all of us came from dysfunctional life. Ado dagiti inkerkeri tayo nga nagpapangit ko ugali. But now we are saved. All things are passed away. All things are become new. So, tatta kakabsat, agtinu tayo. Amen? Okay, so very clear? Oh, yon, ministry is not a playground. Di nga amen. Ti ministry sa nga pagayaman. It's a battleground. So, it takes good character. Okay? Number 2, the nature of ministry is service. The nature of ministry is service. No nature ko na tayo kakabsat, the essence or trait, ti kababalin iti ministry kat panagserbi. Which means, kakabsat, nga datayo amin servants of God. Dapat iti mind tayo, always a mind to serve. Hello? Kaslang kumadigiti adda inti gobyerno, public servant. Anak ka na sound, the public servant. It is not about superiority. It is about rendering the service because you have been given the position to do so. Tingamin mentality ti unbeliever kakabsat kat DJ position iti kasla mangpalastog keng kuana. When no DJ position iti mangtud keng kuana at kinapangas. Nalipatan na nga DJ position kat ti essence na, ti nature DJ nga position na kat akserbi. For example, if you are a barangay captain, if you are a kagawad, konsehal ti barangay, konsehal ti ili, uno mayor, data kakabsat position, people will address you honorable, respect. But what does your position mean? Anot essence na di position mo? To be honored, laang honorable, anot essence na? The essence na di kakabsat is, you have been given in a position to render service that others could not. No awan da kadeta nga position. Nawatan tayo kakabsat? So, public servant, dayjay. So, bombero, anat serbisyo nga i-render na? Agpuor. Sub-sub ti puor. Am I right? If you're a mayor, ana iti position nga naitod king ka, nga may servim. You are the chief local executive. Di ba? So you will serve by what? Managing, stewarding, a municipality. Nagdakkel ka kabsat nga i-manage ti municipality, mano nga barangay ti Bakara. O, i-manage mo dagiti kakapitanes, dagiti adda ti konseho, dagiti adda nga empleyado at munisipyo, all of that, di jay ti serbisyo na kakabsat to manage, to lead, to a certain vision, dito ti pagturungan kasjay, servant. In ministry, it's the same way. The nature is service. So naimay ka nakigimong, no nagbalin kan nga member ti HBBC, bali iti mind ti Apo, trainingin na kan, ngagbalin nga servant. Tapnon, whatever capacity, ability, resources, influence that the Lord will bless you with. In the same way, kakabsat, maidaton ti Apo, tapno aramaton namot di jay. Servant. So, every member of HBBC must have a servant mindset. A servant mindset will ask this, what can I do for the Lord? What can I do for the ministry? A servant mindset, a person with a servant mindset will ask this, how can my life be a blessing in the ministry? How can my business be used by God? Paano magamit ng Diyos ang business ko?
Paano magamit ng Panginoon ang aking mga resources, ang aking sasakyan, ang aking bahay, ano pa, ang aking pinag-aralan, ang aking talent. So you will do the accounting and evaluate everything. Kat kunam apo, no servant mindset ka, ti sigod nga panunot mo, kasano nga maaramat ti apo. So the point is, kalang kumano business person ka, anat naka-mindset nga kanayong king ka. Kwarta, di ba? Right. Because if you're a businessman, you want to have income. So, everywhere you go, mayat nga, ano tayo pang term tayo nga nakuan? Prospect nga business dito ya. Oh, pag ang tao, businessman, makikita mo kaagad. Ang makikita niya lagi is a prospect for business. Basta napanti may isang lugar, mayat tikas nga business dito ya. Tama? Oh, numapan isuna di bye-bye ko na mayat a business dito ya. Pasemento klakit di dito eh. Oh, numapamot di bantay, mayat ti business dito ya. While, tourists would only see, wow, ang ganda ng lugar. Yung mga businessmen, magandang magtayo ng food cart dito. See how people think differently depending upon their mindset. Datay nga Christian, we think differently from the world. The world thinks of personal ambition, that the world thinks of earthly gain and earthly things and earthly pleasure. Tayo kakabsat ti mindset tayo kat, how can I serve? Kasano nga nga makatulong ak iti daytoy? Kasano nga maaramat nak ti apo? No hamo pay nga pampanunutan ti kasta kakabsat, surusurwomon nga panunutan ti kasta. Kathan nga dapat agbalin nga burden king ka ti panagserbi ti apo. Serving God should not be a drudgery, it should be a delight. No itatta kakabsat, deta pala pa ng panunot mo DJ, maaramat nak ti apo. Kasla drudgery. Evaluate yourself, apo, apay nga ti panangkitak ti panagserbi king kagat makapadagsun. Apay nga deti pa nagkanta ti choir kanyak kat makapadagsun. Apay nga deti pa nagtukar ko ti sela kat kasla padagsun kanyak. Apay nga ti pa nakigimong kat padagsun kanyak. No kasta ti riknam ita panunot mo, you better search your heart. Kat kunam apo, serving you is supposed to be a delight, not a drudgery. But why is it that's how I feel right now? That serving you is a drudgery. Please, show me what is wrong in my life. Kasi, dapat, ti pa nagserbi ti apo kat ragsak eh. Amen. Amen. Di kayo maki-amen ng kakabsat, pati pa nag-amen, nadagsan pa yan ha. Nairot, di kita turnilyo ti pangayo kakabsat. Daka dita, Zoom, ag-amen kayo. Amen. Oh, daka dita Facebook, ag-amen kayo, nagtagtag rita Facebook. Adaman lagim amen, J. Brian? Very good. Dito cellphone ko't nag-stick kakabsat. Oh, so awatan nyo, di kita nga bambanag. Hang nga ti pa nagserbi kat makapadagsan haan. Ragsak. Can you imagine, you are serving the King of Kings and the Lord of Lords? Deta pala nga mindset kakabsat kat, wow. Kat no sikat ti para pukis ni Duterte Edward. Agat you will take pride on that. Hanga dete pride nga dete, kasla ibabam ti padam nga tao nga you feel, ano ti right word na di jay. Kaslang naitalo di jay riknam. Nga kadigiti amin nga barbero, kasla sika iti most privileged barbero. Kasi sikat barbero ni President Digong. Kaya alam mo, pag ikaw ang barbero ni Digong sa Malacanang, umuwi ka dito sa Bacara, sikat ka. Tama ba ako? Pag pumunta ka dyan sa mga barbero ng Lawag, sikat ka. Bakit? Barberong presidente. Barberong presidente. Hello? So ikaw naman itong, bira, sikat ako. Why? Because barbero ka, DJ, kangatuan nga tao, may isa ka digiti kangatuan nga tao, ipagilyan di Pilipinas. Kada tayo kakabsat, servant na tayo di King of Kings and Lord of Lords. So what makes you think na di pa nagserbi ti apo kat nakabababa, nakapimpiman, kastap nun, di kita leftover nga time mulat itatag mo, kat itad mo't best mo kadete para ti bagbagim, para ti tattao, di mo maitad di best mo nga para ti apo. Madi kakabsat, baliwan tayo ti mindset tayo, ti
ti ministry pa nagserbi ti Apo. Masapol nga maawatan tayo, nga dati pa nagserbi ti Apo, dakkel nga pribilehyo. Let's restore our appreciation of service, serving God. Pasublin tayo, di panunot tayo, di usto nga panangapresyar tayo, iti pa nagserbi iti Apo. Mabaling nga tilubong, saan na ka nga bigbigan, saan na ka nga awardan, han na ka nga ikan iti pabuya, pero ti Apo kakabsat, amo na amin di kita. And you will be rewarded in heaven. Amen? Serving God is a great privilege. Ibagatay man di jay, everybody say, serving God is a great privilege. Di jay, i-restore tayo di appreciation tayo di pa nagserbi ti Apo. Amen ba? Una yung kakabsat, nagmayati, may sabay. Intayo kakabsat ti number 4, libtawan tayo di number 3. Number 4, the measure of ministry is sacrifice. The measure of ministry is sacrifice. So nakita yung kakabsat, serving God is a privilege, dakay dito abroad. Doon rin nagngangato nga nagdadayaw, di kita pag-ubrahan nyo. Nothing deta, comparative pa nagserbim ti Apo kakabsat. Nothing deta. Therefore, the ministry, mga kapatid, is worthy of our sacrifice. In fact, the measure, amuyot measure, the extent, degree, pakarukudan. Ti pangrukudan kakabsat, di pa nagserbim, ti Apo, kasla okay, look example, giving. Amuyot ti pang-judsan ni Apo Diyos. Panghusgaan ti Apo, kada DJ giving mo, saan nga DJ amount lang? DJ sacrifice involved. Hello? DJ widow, kakabsat, ket DJ rich people, Jesus was in the temple, ket kita na DJ umay agidatag ti sagsagot, the rich people gave out of their abundance. So, malaki, kasi mayaman sila. But here comes the widow, inted na dijay, centavo, might, inted na iti Apo. Kat kuna ni Apo Jesus, this widow gave more than the rich people. So, anat ng rukudan ni Apo Jesus kakabsat, DJ giving, is it the amount? It's not the amount. It's the level of the sacrifice. Because kadigijay rich men, they gave out of their abundance. Malaki ang binigay, pero marami pa ang natira. Doon sa widow, maliit ang binigay, pero after nagbigay, wala nang natira. It is sacrifice. The measurement of ministry is sacrifice. Psalms 54:6. The Bible says, I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. Philippians 2:17, yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Amen? So, the measurement of ministry is sacrifice. Ibig sabihin, tatapang panunutam, Apo, are you pleased with my service? Di jay ti question mo ti Apo Kunam Apo, evaluaten taman ti panagserbiking ka, deti panangtud ko, deti panagbiag ko ngagserbiking ka Apo. Are you pleased with my service? And God says, show me the level of the sacrifice. Makikita natin if you are serving right. Amen? Actually, kakabsat, deti panagsakripisyo tayo, self-denial nga mintigay na sound, deti sacrifice. How much of yourself have you denied just to render that service to the Lord? Did jay ti sacrifice katuktukuyan na? Hello? Kat deta kakabsat, kuna na iti Biblia, nabanglo nga saya musum. How much of yourself are you denying? Deta uray maturog ka kuman nga, you have to read your Bible. Deta para kumatibagim, ngem kunamaan, ununa agpelang iti Apo. Ni Brother Dexter, kita man adada Brisbane, ijay kwa tayo, Zoom. Kakasarita kita, nag-message kanyak. Amen. Oy, nandiyan na si Aldrich. Okay? Kuna ni Dexter, Pastor, mabalinti ag commitment. Amen. Nabita sa nga sa ludsod. Amen. At kuna na, deti ti commitment ko. Hanggang magbaga di amount ka, absat ngem amok, dakkel day nga amount para king kwanan.
So, tinawagak itay, kat kunak, Amen, Dexter. I know that's a big sacrifice. Pag sinasabing big sacrifice, self-denial, di ka nasawan. Anat self-denial? Ha? Dete, linipat mo ti bagim. Oh, hindi ko ang kakabsat. Link ito ni Nelsenan. Ay, link ito. May tipay-pay na. Okay. Agsangit ni Dexter. Nga mangibaga. Pastor ko na, pampanunutek, ti panagbiag ko, adu digiti kayat ko nga earthly investments. Adu digiti kayat ko nga gatangan nga earthly things. Ngam kung kunak ti apo, kat nagdakkel ti naramid mo nga para kanyak, you are worthy of my sacrifice. Iso nga, tapos ko na ni Pastor John Itay, uri awang pay king ka DJ amount, i-commit mo by faith. Kat deta Pastor ti prayer ko, I will commit it by faith. Amen? Self-denial. For the next few months, Brother Dexter might not buy a pair of shoes brand new. He might not buy new clothes. Well, if the Lord provides, amen, but he is not actually thinking of buying new things. Why? Because he is thinking of his commitment to the Lord. Deta nga self-denial kakabsat. Ti apo. It's a sweet-smelling savor to the Lord. Kung bagakat no si kakat ama, detay anak mo, kat limitado lang itid mo nga balon. Ngam gaya, madamag mo, nga nagmermerienda. Tapos no agawid ti malam, nag-tricycle. Tapos naglaklako pa iti ice buko. Nagang-angkat ti ice buko, naglaklako. Nagururnong. Kadi di birthday kakabsat. Inikan na ka, dete, nakangin-ngin nga sapatos sa kalatinto da Tito Adrian kan Tito Dino. Hush puppies. Tibayad na 5,000. Kat siyempre sika nga ama ko ng anak ko. Siyempre sakbay nga damagam. Chinek mo pala, di wallet mo, ano kompleto mo lang, di kita kwartam sa jay. Baga, inutakan na ka di anak mo, brother Jacobo. Inayayo na ka nga regalwang ng kwartam maggayam. Kas na dete karuba nga pinadigwan nat manok. Manok matlagayam, di karuba na, di pinartina. Kakabsat. Chinek mo, kompleto mag. Tinamag mo, bakit? Kompleto mo lata kwartam. Apay, dete karot anak ta katrin, nagalawang nakti sapatos, worth 5,000. Anak ko, nangalam deto. Tatang, that's nothing. You don't have to think it anymore nung naggapuan na. Basta importante ito sa patos. No, I'm just interested to know. Naggapuan na. Katatang 6 months deta. Really? Jack nagmerienda. Wow. Matats ka di dyan. Sino man nga naganak. Kunam, apo na iti nga anak kong tagsakripisyo. How much more ka na po Diyos? See how the relationship with God is. Nga di panangi-deny mo iti bagim. Gapulang ti panagayat mo ti apo, kat ti trabaho na kayat mo kakabsat nga aramiden DJ, you accept the challenge God is giving to you for His ministry. Kat to si ka nga naganak, no, da kwartam tata, siguro ko nam ka DJ ubing, sukatak anak ko, dete yung gatang mo. 5,000. Why? Because you are so pleased. But even if you don't replace it kakabsat, di ubing naragsak nga, inikan na ka. Indenay na't bagbagi na eh. That is sacrifice. Sacrifice, the equivalent of sacrifice is self-denial. Every time we sacrifice, that means there is something in us that we deny. Idi kalman. Testimonyo ni Engineer Asidera. Ni Jeremy. Ano to mo Jeremy? 13 years old. Pero nga nakabarbaro mo to ni Jeremy, Engineer, Tita Mel. Pati boses na kat talagang mabali na agasawan. No. Kukunak lang Pambira. Kat, kunanakin ni daddy na, daddy, manukat ti sweldok no agubraak kunana. Kasi engineer ni father na, ni engineer Asidera. Daddy, no agubraak, ta construction, manut sweldok. Manut yung bagam nga sweldo na dito. 500 pesos. Wow! Grabe! Ayos Tatakakabsat, nag-commitment tayo di Sunday. Kung na yun, nag-commitment Sunday, nagpirma ni Jeremy. Kat ididamagan ni engineer, manot commitment mo, nabigla ni engineer kakabsat, na nakadakdakkel di commitment na. Di mapilaw nga dito, dinamag na manot sweldo. Why? Because he is willing to go and work in the construction. Because he wants to be a part of this big project. That is self-denial.
I'm telling you what, data nga naisuro nga kababalin, hamo maisuro data ti overnight. Pero DJ pa nang i-practice na kakabsat. See, it's not just a lifetime character. It's a lifetime of blessing. Because when you are a cheerful giver, the Lord loveth a cheerful giver. Amen? Well, I think maybe babaling ka digiti da dumangubing is the same way. But iso testimony nga na isiri di ka naman. Kat maragsakan tayo. Nga digiti sumarsaruno kakabsat kat makats da dayjay. Maawatan da nga ti measure iti ministry. Kat saan nga tayo, basta da na itid mo. No di kat nagsakripisyo ka. The Lord sacrificed Himself. He is worthy of our sacrifice. All of God's people say? Amen and amen. Okay?